Imaynallam, constitucional willakuykunaman yaykuykakamunchik. Ñuqam kani Iris Cárdenas, wasiymanta pachan napaykamuykichik. Utkayllaman qallariykusuña, ñawpari willakuykunawan. Chunka kimsayuq yupaychasqa audienciapim iskay chunka pichkayuq constitucional mañakuykunata Tribunal Constitucional votanapaq sahirun. Iskay yupayniyuq Tribunal Constitucional wasiyukupim internet nintakama audiencia taruarunku. Tribunal Constitucional kallpancharun derecho a la intimidad niskata. Tribunal Constitucional mi chunka kimsayuq yupaychasqa audienciata internet nintakama hispirachin. Chaypim sahiramunku iskay chunka pichkayuq constitucional mañakuykunata votanallapaqña. Hawaykusu. Tribunal Constitucional mi huñuranakun chunka kimsayuq yupayniyuq audiencia pública niskapi. Iskay chunka pichkayuq constitucional mañakuykunata votanallapaqña sahirunku. Achka llaqtakunamantam aparachimunku. Iskun horas kimsa chunka minutusniyuq achikyay pachamantam rimanakuy qallarirurqa amparo mañakuywan. Industrial Paramonga SAC mañarukurqa Superintendencia Nacional Aduanas hinallataq Administración Tribunaria SUNAT wasipa contrampi. Hinaspapas Ministerio de Economía Finanzas wasipa contrampi. Votanallapaqñam sahirunku iskay chunka hukniyuq habeas corpus mañakuykunata. Kimsa amparo mañakuykunata, hinallataq huk proceso cumplimiento mañakuyta. Ancash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huaura, Ica, La Libertad, Lima, Puno, hinallataq tacna llaqtakunamanta. Audienciapim huñuranakurqaku Marianela Ledesma Narváez Camachi, Augusto Ferrero Costa vicepresidente, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera, magistrado kuna. Tribunal Constitucional pa iskay yupayniyuq wasin ukukunapim internet nintakama audiencia taruaramunku. Hatipaykusu. Congreso wasipa presupuesto comisión ukupim rimariramun Tribunal Constitucional pa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez. Chaypim riqsirachimun iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapaq presupuesto mañakusqankuta. Tawa chunka pichkayuq millón iskun pachak hanchis chunka iskayniyuq chunka tawantin soles qullqita. Jurisdiccional llamkayninkunamanta willakuspanmi riqsirachimun kunankaman pichkachunka iskunniyuq huñunakuykunata internet nintakama magistradukuna ñawparirachinku. Tawa huñunakuykunata llaqtawankusqa. Pusaq audiencia pública niskakunata. Iskayñataq kamachisqanku sentenciakunata hatipanankupaq. Hina hawanmanpas firma digital niskawan resolución niskakunaman churarqachinku. Expedientekunatapas internet manchurarunku. Jurisprudencia niskakunata kallpancharunku. Hinaspapas ventanilla virtual niskawan llaqtata yanaparunku. Informática llamkaykunatapas musuqyarachinkum llamkapakuqkuna rakinasqa llamkanankupaq emergenciapi kamachiykuna kasqanman hina. Chay hinallataq mesa de partes virtual niskata. Tribunal Constitucional pa umalliqninmi rimariykum Tarapoto llaqtapa willakuqninkunawan. Chaypim kallpanchaykamun iskay warmi policiakunapa derecho a la intimidad niskamanta. Riqsiykus. Wasinku ukupi imayna kawsasqankupas manam huchachachinapaqchu. Chaynatam rimariramun Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez. Niramullantaqmi Constitución kamachisqanman hinaqa sapa runakunapam derechon kan privado kawsayninkupaq. Chaynatam rimariramun iskay warmi policiakunamanta. Iskayninmi uku pachallanwan futurachikusqaku tránsito policía chalekompiwan. Chaymantam umalliqninkuna huchachachiyta munaraku manam allinchu nispanku. Hina hawanmanmi fotokunata Facebook likaman huk runa churarusqa warmi policiakunapa mana yachasqallan. Utkayllamanmi chay fotokuna internetpi huñirirun. Willakuq wayra wasikunapipas. Iskay waranja chunka tawayuq watapi, waranja kimsa pachak tawa chunka hukniyuq yupayniyuq expedientewanmi Tribunal Constitucional amparo mañakuyta jururqa iskay warmi policiakunaman. Privado kawsayninkupaq derechunku usuchisqa kasqanrayku. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez kaymanta rimariykum Tarapoto San Martín llaqtapa willakuqninkunawan. Alonso Aguilar hinallataq Luis Coral willakuqkunawan. Tropical Wayrawasipaq. Viviana Hernández vía TV Televisionpaq. Kay llamkaykunatam ñawparirachin kichasqapunku sutiyuq ruwaykuna pachawpinpi.
Ñañaykuna turiykuna anchatam riqsirikamunkiku constitucional willakuykunata qatiykamusqaykichikmanta. Ama yaqunqankichikchu. Facebook, Twitter, YouTube niskakunapipas qatiykamuwayku. Huk punchawña tupaykusun.